Секоја девојче сонува да е принцеза, но сонот не е секогаш бајка. Дајана можеби не сонувала дека ќе стане принцеза, но потврди дека зад зидовите на палатата, блесокот на диадемата, раскошот на Бекингем, нема секогаш бајки, а соновите знаат да бидат и кошмарни. Додека беше жива на јавноста и го покажуваше само веселото лице. Она другото, тажно, депресивно, несигурно, уплашено, го знаеја малкумина. Патрик Джефсон е човекот кој ги откри не само лицата, туку и сенките на принцезата. Влезе во незиниот живот како човек од морнарицата, се замина како соработник, но и пријател, кој не секогаш се согласувал со незините постапки. Snezana, dobro utro. Dobro utro. It's lovely to be here. Me too. Thank you for asking me. Thank you for coming. In this lovely day. Well, I think you've arranged the beautiful weather as well as you have arranged everything else. Првиот личен секретар на Дајана влезе и во ова интервју за да ги открие работите што од секогаш сме сакале да ги знаеме за Дајана, но немало кој да ни ги раскаже. Го поканив на појадок, не типичен англиски, туку овој нашиот балкански, со пита и јогурт, но и намера да ја видиме Дајана со лицето кое тој го видел, карактерот со кој тој се соочил, до блестите, но и маните на една принцеза која сепак била човек кој во животот имал и подеми и падови. Buckingham Palace has told the BBC you'll no longer have exclusive rights to the Queen's Christmas broadcasts. Relations between the Palace and the BBC have been strained ever since the interview with the Princess of Wales. Шокантно. Ова е најточниот збор за интервјуто на BBC Панорама, кога Дајана пред 23 милионската публика ќе ги раскаже сите детали од животот со Чарлс, но и оној паралелниот, надвор од принципите на едно кралско семејство. Токму ова интервју за Патрик е пресврт и момент на одлука. And it was only right at the end of my time with Diana in 1996, a year before she died, when her divorce was in the final stages. And it became apparent to me that Diana's lawyers, to do their job, were going to have to fight the Queen's lawyers. And that, for me, would have been too much of a division of loyalties. So, along with other things, that helped make my decision that I should resign. Иако неизин личен секретар, Патрик тврди дека не знаел за интервјуто. Оставката била неотповиклива. After that, are you meet Diana again? No. Even call? No. When we said goodbye, we said goodbye. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country. Збогум за секогаш. Само неколку месеци по заминувањето на Патрик, разводот со Чарлс, Дајана умира. It was the most tremendous shock, of course. So on a personal level, I was very upset. And on a professional level, I was very concerned because now everything that she might have gone on to achieve would now not happen.
се допаѓаат ли минимализмот на Келвин Клайн? Или ексклузивните креации на Оскар де ла Рента? Венчалните фустани од Вераванг? Или екстравагантноста на Галијано? Блесокот, гламурот, убавината. Ова не е реклама за модно шоу. Ова е лицето на модниот свет, затоа што кога ќе се запалат рефлекторите, нема место за грешки. Вака е на сцената. Моделите предизвикуваат, мамат и продаваат. Креаторите ја собираат славата, модните куќи парите. Но кој се грижи за сето ова? Модните инсайдери. Ова можеби е најадекватното име за луѓето кои се зад сцената. Тие го гледаат она што успеале да го создадат заедно со креаторите. Елизабет Мусмано, модното гуру на Вераванг, Келвин Клайн, Оскар де ла Рента, Галијано. Ексклузивно не однесе за сцената на високата мода, претапортеата, ревиите, животот на креаторите, нивните подеми и падови. Fashion is an industry of talent, artistic ability, business, finance. It kind of brings together all these different areas of business that I happen to enjoy. It's a very fast-moving industry. It's a lot of stress. It's a lot of excitement. It's a lot of glamour. It's a lot of sex appeal. And it's a lot of talent if you're working with the right houses, which I just happen to adore. Не станала снимател или филмски режисер како што сакала, но успеала да влезе онаму каде многумина сонуваат да бидат десна рака на креаторите, уметниците. Меѓу свечените тоалети и белилото на невестинските фустани, Елизабет Мусмано ја раскажа својата приказна. Како да се стаса до врвот. Well, Imagine that you will be in this role? No, I never imagined it in a million years. I loved sound, lighting, editing, dubbing videos, photography. It was arts, but unfortunately I can't sing and I can't act and I have no talent with a musical instrument, so that was out. So I just wanted to be close to the artists, and I am good at promoting talent. When there's talent there, I'm great at it. You're going to have no bigger fan and no bigger mouthpiece on your side than me. И успеала во тоа. Од продавач на козметика на Unilever, па потоа задолжена да ги убедува клиентите дека производот е добар, Мусмано почнала да работи во близина на луѓето кои се грижат за убавината. Не запрела таму. Then one day a phone call came with a French accent. Would I consider moving to Paris? Of course the answer was oui. Канадското потекло ја овозможило да каже уи. Двата јазика се пасош за светот во кој англискиот и францускиот се службени. Сепак првиот креатор не бил ниту англичанец, ниту французин, туку латинскиот господар на високата мода, кралот на вечерните фустани. The first designer that I worked with really deeply and traveled with was Oscar de la Renta. Oscar and I got to know each other very, very well because we literally were on the road many times for 3 months and just home on the weekends. I mean, I've been out and done events where we've helicoptered people into his estate in Kent, Connecticut, and so Oscar was really my very first designer that I got to know and worked with really closely.
Да се води модна куќа е едно, а да се биде дизајнер во неа нешто сосема друго. Мусмано ги видела разликите. Првите имаат, но и трошат пари. Сакаат, но и имаат многу работа. Вторите ја уживаат славата и слободата да креираат. The difference is, when I think about Calvin and Oscar, they both owned their businesses. There's a different type of pressure if you own your own fashion house. You have to worry about turning the lights on. You have to pay the people's checks. You have to pay for the fabric bill. You have constraints, creative constraints that someone in an LVMH empire or a Pinot empire doesn't have, where you get the great luxury of going into your atelier and designing. You don't have to worry about the P&L. You don't have to worry about whether the product is being produced. Production is a whole other side of fashion that I would not want to push on anybody. I do not do production. That is just a nightmare. To make sure that it fits right, it's sewn right, and what your vision of is actually produced and in the stores correctly, and the size 4 really is a size 4, and the fabric really looks like the fabric, and that's a whole different level that's a different side of fashion. So John Galli, exactly, at the House of Dior, the business side, and the entire company is under Sidney Toledano. John Galliano is the designer. And you have ateliers that sew for you, seamstresses that make your vision happen. Any fabric in the world that you want. You want a crocodile, you can have a crocodile. You want your own hand-dyed, Swarovski embedded, crystal, whatever, you can have that. You want laissage embroidery, it's yours. You want hand-painted, you can have that. So these visions, it must be like a fairy tale for a designer to have something that anything they can dream can be made. Да се направи ревија за моделите од Haute Couture на Dior, односно високата мода, е исто како да се прави театарска представа на Бродвеј, без малку како да се снима филм. The fashion shows are the greatest theatrical productions in fashion. I ran the fashion shows. We would spend 2 million euros on one show. It's one 10-minute show with no rehearsal. We would have live horses and carriages and pebble walkways and ballerinas and cobwebs and gates and anything you could think of, very much like a movie set or a theater set, for this one show to show off your designs that you have created and dreamed. That's not available to most designers. 800 места се резервирани за посетителите на ваквите ревии на Dior, а еден фустан чини $50,000. Ова е една од последните ревии на Galliano за Dior. The hard side is you have a lot of business people who need you to produce a great collection every single time. As Oscar used to say, it's not the 5th collection that's the hard one, it's the 500th, where you're still having to dig deep and think of ideas, and you still have to know how to edit. You can't show 500 looks on the runway, you've got to pick your top 25. Give us what you got, show us the best. And it's also not what's just on the runway, it's the 600 pieces of clothing that are back home in the salons for market, for the retailers. This is just what's shown on the runway for press and for the beauty and to show the top of the vision. It's the tip of the iceberg. Back home at the ranch, we've got that fabrication done in swimsuits, lingerie, shoes, keychains, sunglasses, 500 different jackets that kind of look like the one you saw on the runway, blouses, dresses, pants. It's a massive. Now just think about that and think every 3 months you're doing that. Ќе ја надмине ли Dior кризата или времето ќе се мери пред и по Galliano? Dior ги има се уште неговите колекции. I think where they're going to have difficulty is in the next 24 months because you've got that collection now sitting in the store
that's under Galliano, and the collection that just went down the runway, which is going in the stores in 6 months. So that's a long time for a billion-dollar company, 1 year, to be sitting there in that middle ground, unless you've got rabid John Galliano Dior fans that know that this is the last collection. But I'm of the other school that I'm waiting for the next. What's it going to look like?